ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga chino chipinga kea. The court will not stand in the way, and therefore leave to appeal sentence in this matter is granted. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vho ṋetshedzwa thendelo ya ita khumbelo ya khaṱhululo kha tshigwevho. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state. Mahoro a polotiki phalamennde o bva mulomo nga khaṱhulo kha mulandu wa Vho Julius Malema. To me, it looked like you tasked them to go commit an armed robbery. Vho Julius Mkhwanazi vho bvela phanḓa na u ṋetshedza vhuṱanzi kha komishini ya madlanga. I wanted to represent my country so bad when I was young, so I idolized the likes of Minyo and the likes of Trish. Kha zwa mitambo ri lavhelesa mutambo wa dzi Proteas dza vhafumakadzi na India. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehaye kha ri verothe. Khothe yo ṋetshedza murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema thendelo ya u ita khaṱhululo kha tshigwevho tshavho hu si kha mulandu we vha waniwa wone. Magistrata Vho Olifir vho tshea uri musi Vho Malema vha tshi khou itela khaedu tshigwevho tshine vha ri ndi tshihulwanesa a hu na mbuno dzine vha nga dzi ṋea kha khaṱhululo zwine zwa nga sia u tshi shandukiswa u wanala havho mulandu. Khaṱhulo i khou vha hone nga murahu musi Vho Malema vho wanala mulandu wa u thuntsha khuvhanganoni ya zwa polotiki. Vhoramilayo vho ita khumbelo ya khaṱhululo ya tshigwevho na u wanala mulandu fhedzi khothe ya ima kha uri vhuṱanzi ho khwaṱha kha u wanala havho mulandu. Mr. Malema, the following ruling is made with regards to the application. With regards to the decision with regards to conviction, this court abides by its decision as stated on record. This court has not had a change of heart and clearly stands firm on its decision to convict. Therefore, leave to appeal in respect of conviction is not granted. I've not finished, please. However, with regards to sentence, after listening carefully to the address placed on record, in respect of sentence, there is always a possibility that another court may come to a different conclusion regarding sentence. Therefore, this court does not have any intention to stand in the way of such a possibility. Safe to say, no, I'm not going to add that. The court will not stand in the way, and therefore leave to appeal sentence in this matter is granted. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha khou pomoka magistrata Vho Tshivenda Olifir zwiito zwa khethano nga muvhala musi vha tshi khou amba na vhatikedzi vhavho nga murahu wa khothe. Vho Malema vha ri magistrata Vho Olifir vho balelwa u lavhelesa mbuno dzo ṋetshedzwaho nga nḓila yone. Vha ri vha tshi khou vhonala fhedzi musi advocate Vho Thembeka Nkaitobi vha tshi amba zwine zwa kwama vhuṱanzi ho ṋetshedzwaho nga vha AfriForum. Vho Malema vha ri vho waniwa mulandu nga magistrata a songo lavhelesaho masia oṱhe. She kept us here for so many years and comes back and blame us for disturbing the courts. We did not come to court on our own. She invited us to the court and we responded. You know, if you don't come to court, you get arrested. If you come to court, they say you are disturbing court. Therefore, you must go to prison for disturbing court. So we don't know what to do anymore. But that was not the law. That was racism speaking. Magistrate Olifir is a racist of note. And she must know that in her sleep, that she's a racist
and she's possibly a member of AfriForum. That's why when you mention AfriForum, she cannot hide her emotions. Yesterday, when SC Mugai Toby mentioned AfriForum, she jumped. But it was not Mugai Toby who was mentioning AfriForum. It was the state which wrote in its heads of argument about AfriForum. When he was responding what the state wrote, she said, don't bring AfriForum. And Mugai Toby said, I'm not bringing AfriForum. The state wrote AfriForum in their documents, and I'm responding to what they said. She said, let me read. By the way, she got those heads of arguments 2 months ago. She was not aware that by saying she wants to read inside court, she was confirming that she did not read the heads of arguments. Obana bupfiwa upambana naho ubva kha mahoro a politiki parlamendeni nga zwe zwa bvelela ngei khothe ya kugombo vunḓuni la Eastern Cape. Mahoro obva mulomo kha tshigwevho tsha u dzula dzhele miṅwaha miṱanu tshe tsha ṋetshedzwa Vho Malema he vha ri zwi tou sumbedza uri a huna muthu a re nṱha ha mulayo. I welcome the sentencing in the matter relating to Julius Malema's illegal use of a firearm. Gun violence is out of control in South Africa, so any crime involving illegal gunfire is extremely serious. It's important to punish illegal firearm crimes harshly. Only when people understand that there are consequences for crime will we get gun violence under control in South Africa. The sentence today also sends a clear message that in South Africa no one is above the law. And so today is a good day for the rule of law in South Africa. This is a moment that reinforces one of the most fundamental principles of our democracy, that no one is above the law. The court found that Mr. Malema was guilty on serious charges stemming from the 2018 Mdantsane rally. These are not minor infractions. They are offenses that put lives at risk and undermine public safety. What matters today is not the individual alone, but what this outcome represents for our constitutional order. In South Africa, the law must apply equally to all, whether one is a private citizen or a prominent political leader. Accountability cannot be selective. The Freedom Front Plus welcomes the sentence imposed on Julius Malema today. It proves that no one is indeed above the law, not even Malema, even though he tends to think so. There is a greater onus on public office bearers to set an example of law-abiding conduct. Crime is already rampant in South Africa. We cannot tolerate this, especially from our MPs and our leaders in the public domain. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state and it creates fertile ground for corruption and authoritarianism. An equally important principle is that the state wields power fairly and equally without fear or favor or conceding to public pressure, whether the accused is Jacob Zuma, Helen Zille or Julius Malema. Zwa zwino ri tshi bvela phanḓa ri na ramilayo advocate Vho Emmanuel Netshipise u ṱanḓavhudza zwinzhi ri tshi khou lavhelesa mulandu wa Vho Malema tshigwevho na khumbelo ya khaṱhululo ḽo kovhela khamusi khavho Vho Netshipise hanefha ri khou vha ṱanganedza khamusi ri nga tou thoma nga u tou ri tshigwevho tsho ṋetshedzwaho Vho Julius Malema vhone vha khou lavhelesa vha wana tsho fanela. Ndi tshi lavhelesa ndi vhona ndi nga si tou ri tsho fanela kana tsho ngo fanela. U nga tou amba uri ndi tshigwevho tshiṱuku ro sedza uri u ya nga mulayo no langula zwa zwigidi khothe ya tshi ḓivha na maanḓa o fha Vho Malema tshigwevho tsha miṅwaha ya 15. Zwino arali vho fhiwa miṅwaha miṱanu u vha u tshigwevho tsha fhasi. Fhedziha khothe ya tshi dovha futhi ya vha na maanḓa yo fha Vho Malema tshigwevho tsho ri vha tou badela masheleni a ndaṱiso. Zwino maanḓa a u fha tshigwevho a bva kha khothe musi khothe yo thetshelesa zwililo zwoṱhe zwine zwa vha zwo ḓisiwa nga mufariwa kana nga muthu wonowo mulandu na zwo ḓiswaho nga vha muvhuso zwine zwa khou khwaṱhisedza uri ndi ngani hu tshi tou fhiwa tshigwevho tshihulwane.
u tshi lavhelesa u nga ḓi amba uri Vho Malema khamusi vho pfelwa vhuṱungu nyana naho u ya nga vhone muṋe vha khou ṱoḓa u fhiwa khamusi tshigwevho tshine tsha tovha tsho badela masheleni. Thi khou vhuya nda vhona ungari Vho Malema vha tshi khou ṱoḓa u fhiwa na tshigwevho na tshithihi nga nḓila ine Vho Malema vha khou amba ngayo. Fhedzi kha ri dovhe hafhu ri vhuya fhanoni kha vhoramilayo vha Vho Malema vha khou pfala uri ṋamusi vho mbo ḓi livha khothe ndi ifhio khumbelo ine ra nga ri vho vha khou ita yone ndi khumbelo ya khaṱhululo kha vha tou ri ṱanḓavhudzela heḽi fhungo uri vhoramilayo vha Vho Malema ṋamusi vho ita zwifhio u lingedza uri mulandu hoyunoni khamusi tshigwevho tshenetsho tshi fhungudzwe kana Vho Malema vha sa wanele vha tshi khou eḓela dzhele. Arali mufariwa o waniwa mulandu nga khothe a fhiwa tshigwevho una pfanelo yo ita khumbelo kha khothe yo mufhaho yo mu wana mulandu ya mufha tshigwevho ndi khumbelo ya u humbela u tendelwa u ita khaṱhululo kha khothe khulwane ndi heiḽa khumbelo yo itwaho nga Vho Malema ṋamusi ndi uri vha tendeliwe u ita khaṱhululo kha khothe khulwane vha vha khou humbela u ita khaṱhululo kha zwithu zwivhili. Tsha u thoma khaṱhululo kha uri u waniwa havho mulandu zwo vha zwi songo tevhela mulayo kana zwo khakhea. Tsha vhuvhili vha khou humbela khumbelo yo ita khaṱhululo nga uri tshigwevho tshe vha fhiwa vha khou ri tsho vhesa khamusi tshihulwane nga maanḓesa kana a tshi yelani na mulayo musi ro lavhelesa zwidodombedzwa zwavho. Musi vhone vho ḽi lavhelesa heḽi fhungo vha khou vhona unga khumbelo iyo i nga tshimbilisani? U tshi khou lavhelesa zwe khothe ya tendelana na Vho Malema kha heyi khumbelo yo ita khaṱhululo yo tendelana navho kha tshiteṅwa tshithihi fhedzi uri vha nga kha ḓi kona u ita khaṱhululo kha mafhungo a tshigwevho tshe vha fhiwa arali vha tshi khou ri hetshi tshigwevho a vha khou tshi takalela. Zwino u tshi khou lavhelesa uri khothe khulwane musi iyi mulandu u tshi swika khayo i nga dzhia ifhio tsheo ndi zwone kha heyi khumbelo ya Vho Malema vha ḓa vha khou ḓisendekavho kha dzi judgment kana khaṱhululo dzi no itiwaho nga khothe tshifhingani tsha muraho kha milandu ino fana na yavho kha vha ri vha dzhene hanwani tshifhinga na tshone a ri tshe natsho. Khamusi ri tshi khou bvela phanḓa zwine nda nga tou dovha hafhu nda vhudzisa ndi zwa uri Vho Malema vha khou pfala vha khou sasaladza muhaṱuli vho Olifiri vhone vha tshi sedza heḽi fhungo vha ri a huna mbuno kha tshigwevho tshe vha tshi ṋetshedza a vha tou vha na mbuno dzo khwaṱhaho vhone vha tshi ḽi sedza heḽi fhungo vha khou vhona fhungo ḽa Vho Malema ḽi tshi khou pfala. U sasaladza vha nga sasaladza fhedzi muhaṱuli vha tea u sasaladziwa kha khothe ya khaṱhululo a vha sasaladziwi nnḓa tshiṱaratani vha sasaladziwa kha khothe ya khaṱhululo uri zwe vha ita zwo khakhea. Ndi vhona ungari u vha sasaladza zwo ngo khakhea muhaṱuli muṅwe na muṅwe tshigwevho tshawe kana tsheo yawe i a sasaladziwa u ya nga mulayo nga haya maitele a aphili kana khaṱhululo. Zwi khou pfala nga maanḓa kuambele kwa Vho Malema musi vha tshi bva ngeini court vha ima ngeno nnḓa vha amba na vhatevheli kana miraḓo ya ḽihoro ḽa EFF vhone vha vhona ungari kula kuambele kwavho na kone a ku nga ḓo tou ṋaṋa u dugisa mulilo uyu wo no khou duga? Ai musi vho vhahaḓuli vha tshi dzula vha tshi sedza milandu a vha sedzi zwithu zwo ambiwaho nnḓa vha ḓisendeka fhedzi kha vhuṱanzi ho ḓiswaho phanḓa ha khothe. Zwino zwo ḓiswaho phanḓa ha khothe zwi vha zwo ambiwa hu na ṱhonifho khazwo hezwiḽa zwa nnḓa u nga tou amba uri vhahaṱuli no zwi lavhelesa tshiṅwe tshifhinga vha zwi lavhelesi zwino zwi nga si khakhise Vho Malema hezwi zwi nga ḓi tou bvisa vho muṅwe milandu. Ri khou tenda ri khou livhuwa nga maanḓa vho ḓitshipise ri tshi khou ḓo bvela hafhu ri khou ḓi funa u bvela hafhu phanḓa na heḽinoni fhungo mathinaha vhane ra khou amba navho ndi muḓivhi wa zwa mulayo Vho Emmanuel Netshipise. Zwa zwino kha ri thome hafhu ri livhe kha vhupfiwa ha vhaṱaleli ngene ḽi fhungo ḽa tshigwevho tsha Vho Julius Malema ri pfha uri nge hayani vha ri mini. Zwa zwino ri vha tsela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga ḽene ḽi fhungo ri pfha uri vhaṱaleli vha ri mini fhedzi vha songo hangwa zwori vhupfiwa honoho a si ya SABC ndi ha vhaṱaleli. Nṋe ndi ri tshifhinga ndi tshone hetshi tsha uri ḽihoro ḽi ḓilugisele u ṋanga vharangaphanḓa vhahulwane khavho u itela musi wa khombo ngauri u amba ngoho arali Vho Malema kana muhulwane washu vha nga gwevhiwa heḽi ḽihoro ḽi ḓo sala ḽi tshi fhalala. Nṋe ndi vhona hu tshone tshifhinga tshone tsha uri ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters ḽi vhe ḽi khou ḓilugisela u wana murangaphanḓa waḽo ane a ḓo ḽi rangaphanḓa sa izwi ri khou ya dzikhethoni dza mimasipala hu si kale. Nṋe ndi khou vhona u fhiwa tshigwevho tsha miṅwaha miṱanu ha Vho Malema naho vho ita aphili a mafhungo a vhuḓi nga maanḓa. Ndo sedza uri fhano Afrika Tshipembe a huna muthu ane a vha nṱha ha mulayo. Nṋe ndi vhona uri zwori
utowe murangaphanḓa muswa wa EFF ndi vhona uri a si muhumbulo wavhuḓi uri sa izwi arali vho Julius Malema vho valeliwa ngei nga ngomu zwi ḓo sala na masiandoitwa a si avhuḓi. tsedzuluso dza khomishini ya madlanga dzo itwaho kha vhaofisiri vha EMPD vhane vha shuma nga fhasi ha tshanḓa tsha muhulwane wa mapholisa vho imiswaho mushumoni vho Julius Mkhwanazi dzo vha dzo sedzesa kha mavharivhari a vhutshinyi. Tsedzuluso idzo dzo katela na zwa u tswiwa ha matombo ane a ḓura masheleni a dzimilioni. To me, it looked like you tasked them to go commit an armed robbery. No, I'm not that type of a person. I'm not a criminal. I don't do those things. You can even check in my history, in my background. I'm not linked to anything that has to do with these things. I'm not talking about the history. I'm talking about this incident. No, Commissioner. Because if there's no criminal complaint and you go to somebody's house and you confiscate rocks and there's no paper, there's no record of where those rocks are, what happened to them, then it's an armed robbery to me. You know, Commissioner, to answer you, after I've read the statement and they've said they've handed over evidence and the documents, I think the investigations will lead us to something, you see, because your concern is my concern. Where are the rocks? Where is the person reserving the, who's that person? But I think Makakula will assist us in his investigation. I think we're going to get something. We're going to go to the core of this thing. Because you have been saying this concern before yesterday when I was doing my supplementary. You asked, in fact, you are not even directing this case. You just asked, good way, when you get things, what do you do? What's the procedure? What you must do? We explained, I explained. But I think the investigation will lead us to something. Matina ha basumbuye batuchira kule ria buya husikale richibvela phanda. Rikhodo vhapo vhatanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khalihaye Karvele Phanda. Khumbelo ya baili ya vhathu vharathi kha vhamalo kha mulandu wa vhulawa ha vhathu osedzwa mbuyelo ubva kha tshikwama tsha ndindakhombo ya lufu yo fhiriselwa phanḓa uya kha ḽavhuṱanu fhaḽa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Polokwane. Vhahwelelwa vha khou hweswa mulandu wa u vha tshipiḓa tsha tshigwada tshe tsha rangwa phanḓa nga pholisa wa kale Sedzheni Vho Rachel Kutumela kha zwa u vhulawa ha vhathu u itela u wana masheleni. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 16 rand 36 cents, bondo ndi 22 rand 19 cents, euro ndi 19 rand 30 cents, pula ndi 1 rand 15 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,819, platinum ndi $2,127, oil songo kunakiswaho ndi $94.80 nga fagi. Timu ya vhafumakadzi ya cricket iko ḓo tamba mutambo na ngwena dza ḽifhasi ine ya vha timu ya lushaka ya India pala ḓoroboni ya Durban nga ḽavhuṱanu kha mutambo wa vhuṱanu wa T20. Mutambo ne timu ya Proteas wa ḓo tamba na India u ḓo vha mutambo wa u ita ndugiselo dza tournament ya ḽifhasi ya T20. Proteas yo fhedza muṱaṱisano wa ḽifhasi kha vhuimo ha vhuvhili fhano Afrika Tshipembe nga ṅwaha wa 2022 na ngei UAE nga 2024. Zwo ralo asikale i kha ḓi tou bva u kundiwa nga New Zealand 4-1 kha T20. Tebogo Macheke ane ndi u tou thoma a tshi khou vhidzwa kha timu iyi u amba zwi tevhelaho. It means a lot. Obviously, as a young cricketer, I always wanted to represent my country from an early age. So I made sure that even if when I was young playing the under-19s, I made sure that I'm part of the SA under-19s. So I wanted to represent my country so bad when I was young. Macheke obvisela khagala uri ndi ngapi hune timu yawe ya ḓovha yo sedzesa khao kha sia ḽa u khwinifhadza musi i tshi ḓo livhana na India. There's been a lot of behind the scenes preparation going on, working on the skills, obviously good positions and all that. So the batting has been the main thing.
nga murahu ha musi vamwe vatusa vagurisi vo tuchela iyi thimu vatambi va kutiphina nga vagurisi vaswa. Yeah, it's been hectic. It's been hectic. Obviously with the new coach, he works very different. He's very good as well. He pushes us, so I think we needed that. So yeah, so nice. Marizen kapa ani avana chenje mukuma na ene ukadivana mafuvalo nahone ukodzivulwa zwavhuḓi. ubva kha nṋe mukololo wa matsila ndiri madekwana avhuḓi ndanganini wa mudau u khou tevhela na mutsho maphelo a vhege a vhe avhuḓi. madekwana kari mutirabesa nyimero ya mucho ya madekwana ana musi vaviki va mucho ve madekwana ana hukuponela rutsingo ra muroto kulula ruchikoswenda rukodera ngeno shango rikutova hapo ravona na mashota zikati achikuphela pala chitsikini cha shango akuferekezwa nga mimuya ini ya kubudzura vukuma na machero musi richicha arikutova hapo ravonela mucho wa mvula kola kutova hapo wavigwa radova hapo ravona na rubondo kulula runoswenda rukodera ngeno shangoni tingazo richikova tsibudzo ri madekwana ana musi kavaravele dzimvura dzidzapo chikuferekezwa nga madhumbu kutova hapo ravona dzimvura idzo dzichikotova hapo dzavigwa na pala phendera shango ya kupaduva kutova hapo ravatsibudzo rina machero hapo rikuvona dzila dzimvura dzo dzine amanda dzinoza kuferekedzwa hapo nga madhumbu kari mudili mona riravesa temperature dza madekwana ana musi ritothoma nga vundu lashu la ngeno Gauteng unero kuvikirwa hone mucho wavhuḓi vhukuma ḓoroboni ya ngeno Pretoria atsina musira wasa ngeno Johannesburg aiwa temperature ndi dzavhuḓi vhukuma na pala Vereeniging Springs atsina pala Bronkhorstspruit musi ri tshitsa hayani vunḓuni la Limpopo ndino rikuvona hone mucho wavhuḓi tshikovikwa pala ḓoroboni ya pala Musina risa hangwi na pala Thohoyandou Polokwane aiwa temperature gonya dzasvika pala ka 26 atsina Mukopani Vilabila na Thabazimbi risa hangwi na pala Lephalale aiwa ndi mucho wavhuḓi vhukuma unokuvikwa madekwana na musi khathini na machelo kari mudiravire savuni la Mpumalanga unena hone rakubona mucho wavhuḓi vhukuma madekwana na musi pala Skukuza Mashishi na pero Carolina Secunda hone rikoravira aiwa temperature dzidogonya dzasvika pala ka 26 kari mudi yapo ndila KwaZulu Natal pasongo hangwa ndifale rabona hone na mimuya ine kuferekedzwa nga mvula ine kuferekedzwa nga mimuya madhumbu pezi hadzi temperature ndizavhuḓi pala Richards Bay atsina pala Durban ulundi dzidogonya temperature dzasvika pala ka 32 kari yenalo ravesa pala Eastern Cape machelo lichicha pala Malitswai aiwa temperature dzidogonya dzasvika pala ka 18 ngoba na hone ndi 30 so Richards Sobuka hone aiwa ndi mucho wavhuḓi vhukuma madekwana ano kari mudi ya pala Western Cape unena hone rakubona mucho wavhuḓi pala Beaufort West atsina pala ḓoroboni ya George Cape Agulhas rikubona dzidogonya dzasvika pala ka 19 musi richasa Devhula Kapa machelo lichicha aiwa ndi mucho wavhuḓi vhukuma Upington na pala Kuruman Springbok hone aiwa na hone rikubona mucho wavhuḓi vhukuma kari mudi ravesa pala Free State machelo lichicha na hone pala Bothaville temperature dza kuvigwa ndi dzavhuḓi vhukuma na ḓoroboni ya pala Bloemfontein atsina risa hangwi na pala Fixburg Frankfurt hone aiwa dzidogonya dzasvika pala ka 22 musi richarasa hapo na kapala Northwest na hone rikubona mucho wavhuḓi vhukuma ukuvigwa pala Rustenburg ngadivuwa una makore otibawo pala Ottosdal fedzi alichitava temperature dzidogonya dzasvika pala ka 23 Mahikeng hone ndi 24 risa hangwi pala Tosca rikubona aiwa ndi 25 Vryburg 25 Taung na hone rikubona mucho wavhuḓi samutsi temperature dzasvika pala ka 24 helino ndi komba kave madekwana vhuḓi